Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ngut kid khot jong ka Meghalaya Rollball Association ha ka shitrik unai wing ar hajar ar kila pen menapat ba bakin select banyak shibenta ya ka second sub junior E zone national championship kaban salong hanong ba dispur Assam kaban salong ha ka san ba ka hendril tarik unai wing ar hajar ar ya kan ka kenhon jok Ngut kinong elek ka rollball kick ban sa Mihkhmat ya ka jela Meghalaya on sayalam da uko cuba suklang dekhar ubalong du unong seng jong kan ka association. First they roller skating no issue don ka speed short tracks but the long tracks to hayo te kan he POE menta pada bat ka ball bat ka yu ka roll ball bade founder ide Raju Dawade ma na Pune te menta long kum founder ha Meghalaya bangawan ra ye ka game hane te nila start na 2019 nila registered ro ada na tu pada te one ki pandemic one ki ai tingi thamyu abhavan ban sedang ada na tu pada tingila ni ai opportunities father ni I thanks a father Anthony the ai opportunities hane ban start tingila start ban ngila like participate na do ka speed skating hadu ki roll ball national e zone ngila participate kani ri menta second e zone national bangin like kan long half foot or 5th and 6th ani ha Assam hadis pool skating ring atau kinya liya pun dia new pradali ki states ban participate nama datang na izo national gitu no tikane ka rule ka longkum no kini ki mut ki don longkum ki seriam bat ka handball atau ka basketball dribbling ki longkum gitu hi tingi don kini ki dis na ki goal 3.5 meter te ki don ki di kan nimla ban enter menu nimla ban enter hapo ki di dai bas score ni enter hapo ki di te mutale foul kan did enter pada kini ki teams jong kini ki nani ka side he take you advantage ki ki waipat tai penalty pada kum ong 4.5 meters kin ayu dei kata
kani ka rollerball pada ngidon kani Meghalaya Rollerball Association bat ka roller skating jong ka Meghalaya Rollerball pada ngade kum secretary general secretary kani ha Meghalaya ngut ban plan ban spread kani ka sports Jaintia Hills West Khasi Hills West Khasi Hills ngel ai ngin ban pet ngil ai ni kating supian dakat itu ngil ai ban pet di West Khasi Hills is a starting shortly nginang progress na dalam pit manta bat pit mencuati kidang long amateur bah manta at least kila kamuan ka balance na ni siya ni hapai exposure ya gini na rumah kan exposure tu de kim kiwi shakmat kin kidio i jong kiwi kumnu ki le kai kumnu ki ayu na tu hi kin bat ka skills kin bat ka jing tu bangin in persang su shakmat club belong kani ka sports kamde tang hani India ai bong founder de na pune tang pada ki le kai more than 50 countries borok ka continents lada 5 world cups jong kani ka rollerball ngarulan mut ngala de kum ha 5th world cup kum official technical official but ha Asian Championship pada ngalali kumu official itu ngaruh LD ngalali kai haki national haki ice skating haki roller skating but haki roller hockey skating but hani ka rollerball ngalali kai national level ngalali kai jom on behalf of Maharashtra ni ice mo ba at least kin lecture say kin job kin ayu ni karmen kata hi at least kamnele ngut hangate kamlele ka job ka jingayu tak longkumnu kami de ka experience ken bakin expose ya ka ne ka sport na to kada ngi sakyu shikmat hagawai ka si hagawai ka por kumba ong ki bro dangi dik ya dangi ti ya ka ksiar ngi mi atang hatu tung hapti jaleu te kumni ke ni ka sports ko long tai mami hap expose ba hade no to badeng hap coach ba ya kini kena bakin one shot sang ban job. Ini ka rollerball ang jisha chantra ka sport ta bile skating ta hikai so gi da skating ka bon jak speed skating non rollerball de da la ka ta hamso bang ta ju asma ma ko mi sport ba pang up skill ba ka brand new experience singa so bang ha ni system bro men system bro tournament ya ka ba ki states ya ikan pa no ba ka sport ka ki states will ka de so bang this year we mau melit tournament so ni ha South Lake tau melit ha this year tribal job pa ka suka ke melit skating ta ka ba ke baki video baki i skating dalam sport ma dia ada pang skills sa o shak dia aksa untam ni apa ban try ka best mas sports route skating ka sport ka subang ha ya baka kan ke sports ka dapat bun ba ban kibri balik sini ya tengah pak bun kibri balik skating ya terus skating saya jam ini kali apa ni I thanks ki borok ki parents ye ki baki believe yang ni mo bagi pak students ye ki pak ayu ba niya turshakmat in kanlong success ye kani ka rollerball bat kani roller skating hani hame khalia e karpat kumya ki mut kum government ru tengkat ni le kai kum tu tengi hap subscribe ramani hi ni ru ni dang sus dang sente karpat ba mut kan pitch ye kani ka sports ru ye kani ka rollerball roller skating bakin ai jing yarap yang ru halan ban le chabar le chayu ban compete ban ayu ban ong participate na